1 Corinthians chapter 7 verse 17. Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. This is my rule in all churches. Mga kasama, bisan unsa pa man ang atong estado sa kinabuhi, whether you are single, married, or balo ba din ha, dato man ka o pobre, pangalagad sa Ginoo. Usahay it looks like dili pabor sa tuang atong sitwasyon, no? Lisod kaayo, and usahay magsige na tag-complain sa Ginoo, magsige taghangyo nga, Lord, hawasa ko ani nga kahimtang. But instead of doing that, ask God nga i-change ang imong perspective sa kinabuhi. And ask God to teach you to serve Him in that difficult situation. You know, mga kasama, kung asa man kagibutang karon sa Ginoo, no, naagid nay kahimuan or naagid nay katuyuan ang tanan. At the end of the day, sama sa kanta ni Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. So mga kasama, lahutay lang dinha sa pagtuo and you will grow. You will see yourself nga mag-grow dinha sa pagtuo. No. Kini si Radyo Man Juna Sombito. God bless and shalom.